Duha na sad ka shoot karon bay parehas gahapon pero karon siya murag sayo kanya tugnaw. Actually it's 9 pero 30 minutes biyahe so tugnaw siya karon. But let's go. Nya human ato na sa Good Flinders nya tugnaw nya cloudy pagit pisti matag mo clear ng clouds karon nya. Nindot og sunset but anyway, let's go guys. Yep, we're heading there. So we're here. Filipino? Yeah. Filter, I'm just done. I'm gonna be copyrighted by this song. Copyrighted by it. Yeah. Nice place. Look at the door. So cool. So, manatag shoot bay. Nindot kani lugar nga rin. Pero, muna siya. Kanang wala na time. Kaya napakula yung shoot. So, I'm heading out right now. Padung kog Flinders, Victoria, which is an hour and a half travel. And by that time, I'll be shooting maternity. Blown out. Init na kayo. Kana. So yeah, mag-shoot kong maternity ron that out. So ako bago sa ayaw niya akong vlog. Nagpatong-patong na ni siya. But we'll see how this goes. Nice looking Jeep. Maing buntag. Good morning guys. So kanang sayo kami karon kuan sa nang oras ulan man 6:20 dapat hayag ni siya gamay karon pero ulan man so it's so dark right now. I'm heading to Chadston which is kanang dako nga tindahan nga ba murag mall because there's a hotel there and adto ang preps sa wedding sa kumigo. So muna siya dual sim ko karon mag-shoot kog kanang kuan mag-shoot kog photo nya mag-shoot sa kog video. So let's see how this day goes. The speed limit is 60 kilometers per hour. So, as of now bay, ulan kayo da. Murag dako kay mga drops sa ulan niya. Akong akong drone Mini 2, dili naman na Mavic. Mini 3, wala pa sa kulingon na drive magugod. Mini 3 Pro niya, murag gamay kay ba niya, murag tungod siya gamay, dili kay siya sealed. So, basig basa niya, ipalupad na ako. So, wala sa tayo flight tingin ron. Ulan kayo, taya. Ay nako. Sige na lang eh. Okay, next time then. Anyway, drive lang bay. This is the reason why I hate cyclists. Like, yeah, you're cycling, but you're driving in the middle of the road. So yeah, that's why I hate cyclists. Fucking assholes. King of the roads. Come on, man. Fuck. Am I can just switch place? Yeah. Facing the light. Okay, and half a step towards us. Sa dito na almost muna. Yep. Sige. Ako nang lilipat dito. Okay. Go for it. Yeah, talk to each other. I'm going. May hidden camera. Ano na yung kamay mo? Hindi, sa kanya. Ano pa? Hindi, parang relax.